Fact check Mizo channel thir tu zong te sibai vek ule tun chuma chuan actor lar tak tak ten an role an san theinan le an film a hlotlin theina na anin Pumpek na Ropui tak tak te kan thlir ho le dona chumi ma chuan kan video te min lo like saka kan channel min lo subscribe sak turin kan nge na cheu Bill Skarsgård horror movie te singa larber Paul it movie hi chalai te singa ngat phei chuan shelo an omlawang ti turani a movie an ron swati phata chang to in suman na lut ngal chur mai kha ania heta an main character Pennywise phei hi chu lar takani aro ron play tu Bill Skarsgård acting ne so em wang te po ani ome clown an ti te hian mi pui ma a anin lan ma in darkar ni don te in seinan hun an man angai china Pennywise makeup phei hi chu how takin uluk angai na samai sia hewang hian Bill hian midang ai ma da in studio thlen angai china darkar engmuni chen in zeina ruma achungat nga china ni an film chan chung rei tur zia le chumi hun chunga ni tin mai darkar engmuni za chung in zeina ruma achu chin tur ngai to chuan in pek na hero pui takani chumai baka mel mai hanti danglamte hanti hla omvel te le ophoi han thlak danglam thlengin na setakin a in zira atan po thilol ai tak chu anilo ve chiang angle Karen Gillan Marvel le DC movie te hi CGI manga siam chin ania chuti rwal chuan an actor le actress te pon in Pumpek na lian tak an sia mangai changa omfo china chungmi te chinga langsar tak mai pakhat chu Guardians of the Galaxy a Nebula character run play tu Karen Gillan hi ani kanlo soitak bilang thau khan ani po hian midang te ai ma in makeup tinan jing dar ni changa dar thuma studio thlena ngai china chumai chulani lo he character tan hian alua ziat kol hialani alo bera darkar li changa darkar nga chuang te inseinan hian hunman angai china tin a makeup tere turpon darkar ni don te man angai le boka thilchak om tak chu anilo ve khop mai baka avuntan po ashiselu tuklo mai thei Tom Hanks Castaway movie and tote chuan a movie tlang puin shetonga achang tupa chaka thlona chu che swalin ama che in adam chuaka thliakara hunrei tak atang ta ani kha heta chaka character run play tu hi Tom Hanks ania he movie an chan lai hian tunangin edit na ala advance tu tuklawa wangin hun har satak an paltlang anga yani Castaway movie hi atop lam sin a changa chanchan ania omzia chu thliakara atan zo novel a ending scene reilote an shoot masa a reilote ron lang turnima se hemi tan hian keji somni pathum lai again ani tichuan kumkhat chung cholla in hemi chung hian tom hina sataka a indait angaya thliakara tang eipo muchamu mallo anga alan angaya wangin a indait tangat ngat mayani chumi chung vek chuan a hmui hmul le asamte zwa in caveman kan ti ang thei ang ber turin a in puat cha ani kumsang ni le pathuma Tom Hanks hian interview aneina a film shoot how tak sia te soin a indait na satluata diabetes chitni ngot anei thute a soitela he movie a mai nilo a chanto na danga po a indait emo age na ngai thu china wangin a shisel na pon atur pha hle ani Christian Bale The Dark Knight a Batman role play tu hi Christian Bale ania kansha cheu angin heng movie a hian special effect tam tak man chin ania an costume te an mela te effect shang da chin ania chuti rwal chuan soita kangin achang tu te pon in pek na lian tak an nei angai china masila in pe veta rova Christian Bale hi chu awan duai ve khop mai Batman de sial mm2 zinga pakhat chu a o hi ania Bruce Wayne nilova Batman a in thak chi a o phoi ron danglam chin lai hi ani hemi turatan hian Bale hian na satakin a inzira achang phei chuan a o chuak tha theilo hial chin ani ome a chuna zanin oti danglama zir tlau mai china masila an chanzo vek nuwa an edit na a o hi adanga edit sakle vek ania omzia chu a thorim na engma lo maya achang ti na ani ber chu o hial chuak tha theilo khopa an zir tlau nuwa an hanti danglam sakle chu ania a actor tan chuan a thana thlak du fiawang masila a movie hlotlin sia ngai twa chuan a thathove Daniel Day-Lewis My Left Foot movie hi achang tu pa ber Christy Brown na zin kong ron tarlan na ani deuh pera kumsang khachakwa somriat le pakwa ami dei to ania achang tu pa role play tu
Daniel Day-Lewis hian he film awang hian Oscar hian la lo dong tok nge. He film a hian Christy Brown chu cerebral palsy natna nei mipa ngai anga nun mangve theilo ania apa le chung de dangpuina an ngai saklem lo ani anuero in afapa enkolnan hian theitop a chwa thunga chuta chang chuan Christy Brown chuan ake vela mangin lemzia azirjana anua phei chuan artist pontak aron nita ani herol ang thei ang ber tura Louis in puat chana hi anamai lo hlea ahun damzok wheelchair a mangin achang phei chuan a thodu chak ngai lova cerebral palsy natna nei anga oma tumlutukna a anak ru ati tle a pha hial to bok Louis hian film a chandon rengin a in buat sai tha thei khop maya achang phei chuan jail tak taka te hun mangin heta chang hian Oscar dong tla ka ni sia chiang via ome Colin Farrell kumsang ni le sompanga chuak The Lobster movie achang tupa anupuina achwa san nuwa hotel maktak maya athilton dangdai le munom mai kha ento inlo omai theya khata David Lemaron sang Colin Farrell po hian he film chang tur hian hun har satak alo paltlang to a film chan tira chang hian Colin hi nupui chen angalan angaya wangin nasatakin ari na ti tamangaya thlani lek chungin keji somni lai gain tir ania Colin hi ma chuan thau theilo kan ti ang deuh hi ania atan chuan weight run gain thut po hi thil har satak ani a thau theinan junk food tamtak aya exer lak lo ba ka thil thum phei chu a e turu viawa jing chu tan chocolate cake pani topte yin nilengin a in e puar chin ani Joaquin Phoenix Joker character run play tu piang te hi anlar vek maya miti shangin helem hi ron chang chin ma se anne so theilom awangin athiam berpo thlan har takani Joaquin Phoenix po hi Arthur Fleck anga The Joker movie a aron chana chang hian alar zwalin award po adon nual pha a ani hi tetet achanga acting lam kalngar mayania masela tunchuma ero The Joker movie a in pek na lam ni lovin a film chan na dangjok I'm still here ti ami zok kan ron tar lang don ani he movie siamnan hian Phoenix le a director Casey Affleck te hian Khawvel pum an bum hi ani bera a movie hi documentary deuh ni in hemi turatan hian Phoenix hian interview le TV show ane in apianga acting bansana rep lama akal tur thu asoina sakhop maya mipuima a perform man hial bok asam le multe zwa in hip hop luchil atum thu serious takin asoina sahle ani masela anua henga thilti zongjong hi a movie I'm still here ta na mipuite a prank na mai ni in ani po in an oi thei mai chu mak ati sia soibok a zia chu a movie tan liao a interview na a do ta soi chin ti na ania chu mai ba ka mipuite ko khomin a rep ta sia mai chin kha ania a in pumpek na hi a ropui ve khop mai Rooney Mara hi meche simple le dom tak ania off camera page 1 engtin nge The Girl with the Dragon Tattoo mi kha ani theile ti tur khopa danglam ani he movie a hian hacker lema changin swal mel taka alan theinan a in thlak danglam na sakhop maya voi khatma beng po la ver ngai lo khan a beng mai po ni lo atnar amit ko le a mui thlengin a ver pha a heba ka hian na sataka indai tir ani bok asam le amit mul bleach sakvek ania ang thei ang berati adua wangin inti danglam anga in apianga phaboi lovin ativek mayani Jean Dujardin romantic comedy film kumsang ni le somparuka chhuak Up for Love hi adang dai khopa achang tupa Alexander hi centimeter za somli vel le ka sang ni in achang tu nu daina nen anin san hle a chuti chung chuan anin kara mangai na alo pianga an omdun ta ani heta achang tupa Alexander role run play tu Jean hi adik taka chuan centimeter za somriat le pani la ya sang ania fit rukvel deuh chia tin na ani chu masela a movie Up for Love fairo fitli le inchinga vel le ka sang ani thunga engtin nge anti kan ti chuan Jean hian he film a chan chung hian sin tam zoka chingchi chunga achan angai china a chen chu edit ni thoma se a chingchi deuh ngar zel mayani asin chen khata ake ni lauda saknual ani bok ole khati zong khanile phot sela intan thungai domle bengwar thlak tak kan lo ti chuak selanga shileng laka loin veng film khur ula video.le in lo chang cheu don nia